Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar dan. U organizaciji Udruženja matematičara kantona Sarajevo održan je 13. zimski kamp za nadarene matematičare koji je okupio preko 120 nadarenih učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti matematike. Nešto više o samom kampu reći će nam gospodin Sead Delalić. Dobar dan i dobrodošli na naše frekvencije. Dobar dan i vama. Evo na početku što nam možete reći, kako ste zadovoljni organiziranjem ovogodišnjeg zimskog kampa, koliko je bilo sudionika i kako je izgledao zapravo program kampa? Organizacijom samog kampa smo izuzetno zadovoljni jer je sve nekako kroz ovih 13 kampova dovedeno na dosta viši nivo nego što je to bilo ranije. Kao što ste i sami rekli, dakle više od 120 učenika iz, nismo tačno brali, ali više od 30 gradova širom Bosne i Hercegovine. To su dakle učenici od 6. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Svi su bili podijeljeni u 5 grupa, dakle različito od nivoa i njihovog znanja. Nismo dakle učenike dijelili po samim razredima i slično, tako da smo imali mlađi učenike u višim grupama od ovih starijih. Dakle, apsolutno sve je podređeno tome da se znanje učenika proširi bez obzira i na godine i na sve ostalo. Tko je sve sudjelovao u kampu za nadarene matematičare? Dakle, na tom kampu, kao što sam već rekao, sudjelovalo je više od 120 učenika. To su većinom najbolji mladi matematičari u Bosni i Hercegovini, tako da smo imali ne manje više nego zaista sve učesnike, dakle aktivne takmičare koji su prethodnih godina predstavljali Bosnu i Hercegovinu na međunarodnim olimpijadama. Tu su dakle učenici iz Banja Luke, Mostara, Bihaća, naravno Sarajeva, Zenice i tako dalje. Dakle, apsolutno ne može trenutno da mi padne na pamet grad iz kojeg nismo imali najbolje takmičare. Učeni, osim samih dakle takmičara, tu su bili predavači koji su bivši olimpijci, osvajači mnogobrojnih medalja, tako da osim svega toga imali smo još i dva onako popularna predavanja, kako ih mi zovemo, gdje smo malo sa profesoricom Sandrom Muratović pričali o načinu i borbi protiv stresa na samim takmičenjima, jer smo uočili potrebu da određen broj učenika i sa tim, što da tako kažem, se malo muči, tako da u suštini čitav kamp je posvećen zaista razvoju na svim planovima što se tiče znanja, ali i same psihe učenika. A što biste izdvojili kao možda najbolji trenutak ovog kampa? Pa svaki taj kamp ostavi zaista lijepe utiske i na nama predavačima i na samim učenicima, tako da nekako što se bar mene lično tiče, to su uvijek neka zanimljiva iskustva sa predavanja. Međutim, za ovaj kamp ih još izdvojio jedan detalj sa samog zatvaranja, gdje je uručena zahvalnica našem dugogodišnjem saradniku Harunu, koji je nažalost učenika, a na vjerovatno i sreću Bosne i Hercegovine i svih nas, dobio posao u Google u Londonu, tako da ovo mi je bio neki oproštajni kamp kao aktivnom i redovnom predavaču i nekako to je vjerovatno nešto što će nam svima ostati u sjećanju. A što Udruženje matematičara kantona Sarajevo planira iduće raditi? Pa Udruženje matematičara kantona Sarajevo tokom čitave godine zaista organizuje veliki broj aktivnosti posvećenih učenicima, tako da već redovno, dakle od septembra imamo školu matematike za nadarene učenike koja se odvija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu svake subote. Ona traje 7 mjeseci, sada smo imali zimsku pauzu, tako da već početkom februara nastavljamo sa radom. Osim toga organizuje se i škola programiranja, to će biti još jedan ciklus gdje imamo opet isto tako preko 100 učenika koji svakog vikenda vježbaju programiranje. Udruženje matematičara kantona Sarajevo također učestvuje u organizaciji mnogobrojnih takmičenja iz same matematike, poput kantonalnih, federalnih i drugih takmičenja. Organizujemo i pripreme za međunarodne olimpijade za učesnike koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, tako da zaista veliki broj aktivnosti je tu i pred nama i za nas.
I evo za kraj našeg razgovora imate li možda neki savjet kako razbiti strah od matematike, računanja i tih silnih brojki? Pa iz nekog našeg iskustva taj strah se najlakše razbije tako što ljudi malo povećaju sigurnost u svoje znanja, a to se opet najlakše postiže vježbom. Tako da nakon dovoljnog broja prođenih zadataka i nekog stečenog iskustva, ako ništa, lakše ulazimo u borbu sa problemima. Gospodine Delalić, hvala na odvojenom vremenu za naše slušatelje. Hvala vama na pozivu. U današnjim Vijestima Plus ispred Udruženja matematičara kantona Sarajevo ugostili smo gospodina Seada Delalića s kojim smo razgovarali o 13. zimskom kampu za nadarene matematičare koji je okupio preko 120 nadarenih učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti matematike. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok, a potom ponovno svira najbolja domaća glazba.